Ovo smo prepoznali kao sjajnu priliku za nastavak komunikacije o značaju zaštićenih područja i opšte zaštite u Crnoj Gori. Mi prosto i kao Direktorat za zaštitu prirode u okviru Ministarstva ekologije jednostavno smo odgovorni za kreiranje politika zaštite i onda u tom kontekstu koristimo sva moguća sredstva, da tako kažem, i sve mogućnosti da podignemo edukaciju i razvoj svijesti u kontekstu zaštićenih područja. To nam je posebno značajno sa aspekta uključivanja lokalne zajednice, odnosno podizanja svijesti lokalne zajednice, da lokalna zajednica shvati da su oni naši partneri u kontekstu zaštite i da oni predstavljaju jednu od ključnih aspekata i vrijednosti kad kreiramo zaštitu nekog područja i kad cijeli proces od momenta neke inicijative i prepoznavanje sa aspekta naučnih podataka da neko područje treba biti istraženo i koje na taj način treba proći proces zaštite, izrade studije zaštite, javnih rasprava i konačnog donošenja odluke o zaštiti nekog prostora, onda nam lokalna zajednica mora biti prva ciljna grupa kako bi to zaštićeno područje posle proglašenja bilo održivo, odnosno kako bi ono bilo efikasno. Prosto nam je to važno da naglasimo da kad pričamo o zaštićenim područjima, pored one naše obaveze sa aspekta zemlje pristupnice Evropskoj uniji i potpisnice mnogih međunarodnih konvencija i ovog novog targeta od strane Konvencije o zaštiti biodiverziteta da svaka zemlja na svijetu mora do 2000, treba raditi na postizanju izuzetno izazovnog i negdje ambicioznog cilja da imamo 30% kopna i 30% mora pod zaštitom, onda u tom kontekstu svaka ovakva radionica ovog tipa i okupljanje jeste jedna edukacija na svim nivoima koja će sigurno omogućiti da se shvati da zaštita nije primarno biznis barijera i nije primarno samo neka zabrana, nego i upravo nova mogućnost za nove ekonomske benefite. Nismo se danas slučajno okupili u Buljarici, u jednom možda atipičnom načinu komunikacije, ali vrlo, da kažemo, modernom i prihvatljivom za današnje vrijeme, gdje smo se upravo okupili u jednom divnom ambijentu ovakvog jednog prostora koji je prepoznat kao turistički objekat koji se negdje bavi i ekoturizmom, ali smo s druge strane ovdje na obali mora, odnosno na samom domaku zaštićenog morskog područja Katić i plaže Buljarica koja je takođe zaštićeno prirodno dobro. Tako da ovo negdje smo organizovali ovdje u kontekstu partnerskog odnosa sa djevojkama i koleginicama iz Crnogorskog društva ekologa, koji su primarni domaćini ove radionice, ali kroz partnerstvo u saradnji na projektu integrisanje pitanja biodiverziteta u sektorske politike, turizma, poljoprivrede i prostornog planiranja, kao i zaštite ključnih tačaka biodiverziteta, gdje će negdje u budućim planiranim aktivnostima se u velikoj mjeri bazirati na unapređenju zaštićenih područja, jačanju kapaciteta upravljača i obezbeđivanju uslova za zaštitu novih područja. Negdje možda mogu da ovako iskoristim priliku da najavim da postoje velike međunarodne inicijative ka nama da se upravo ovaj prostor Buljarice negdje razmatra kao buduće zaštićeno prirodno dobro i iz tog razloga je jako važno ostvariti neku blagovremenu komunikaciju kako bi lokalna zajednica shvatila koju vrijednost ima, ne samo sa aspekta zaštite biodiverziteta, što smo i danas čuli, nego evo smo i mi novo naučili upravo od lokalne zajednice da je u stvari tu za zaštitu jedan ogromni kriterijum, odnosno izuzetna vrijednost i drugi kulturna, odnosno materijalna ili nematerijalna baština koja sigurno treba biti dio ovog prostora i za njegovu bolju valorizaciju kao turističke ponude Crne Gore.